Öz Saldırat Bişkek şahı. Yorğulur 8.800 metr aralıkta 4 aydan boya saldırılat. Jalpı 21 baş. Hazır buna. Haydi ketkeler. Kalpak kana. Kalpak davay kalpak. Davay. Tart. Birinci oyunga aldığınızda durgan avtomaşina. O. Başlayın karavala. Күрінбей келеді, Жана киши группа неметкен жоргосу башка болду. Башка кара болду. Кара болду. Биринчи келчү эле. Жаныбек Маскардыкы. Телевизордон көрдүк эле. Групп келген бирок да канча. Көп алыстыкта келет анаттар. 9-нчы номерден Аллан Асанбек ата Кадабой. Жекиш Чолпонда шаары. 10-нчы номерде Ариана Кеменов Бекбуловтуку. Кырысбендиев Калысбек саяпкери. Калысбек Салдырат. Тоң району Оттук айылы. 11-нчы номерде Прага Акулов Арыстанбектики саяпкери өзү Бекбулов Салдырат. Керим деген бар, Керим деген бар. Көлдө. 12-нчы номерде Ал Казакстан боюнча. Керим. Бул айтылуу Ана мынау эмне калпакчан карасы. Дүкөнбаев айылы. 13-чү номерде Мамба Мухаммед Бекбаевтики Канат Жейналиев саяпкери Ардак Салдырат Сар облусу. 14-чү номерде Алекс Жейналиев канаттыгы саяпкери өзү Сеймин Салдырат Нар облусу. 15-чү номерде Француз Юсупов Кутнаев Марат саяпкери Серик Салдырат Алатоо айылы. 16-чы номерде Агахан Түменов Бактыбектики саяпкери өзү Азамат Салдырат Чоң Кемин. Калпак көлбөтү. 17-чы номерде Гольчи Иштыбаев Сеймиттыгы Жолмар саяпкери өзү Салдырат Бишкек шаары. 18-чы номерде Лутучи Иштыбаев Сеймиттыгы Жолмар саяпкери Нурсултан Салдырат Бишкек шаары. Шерigi жеп коюм болот го дейт, айтып коюм дейт. Қайсы? Алгожоев турактыгы Жок бирок баягы жеп коюрат, аксамак киши бар го жана. Нарын облусу. 20-чы номерде Бакзаев Арбаев Кайда кетип калды? Арбаев Салдырат саяпкери өзү Түп району Ысыккөл. Жана 23-чы номерде Ласташка Шотбаев Абдугулдуку Супатаев Эмил саяпкери Эмил Салдырат Эмил району Саушул 21 баш. Майга Фонко Биrinci келген Жоргулу автомашина Асанбек ата Акчалыш оюндарында өткөн жылы май айында Асанбек ата клубун 8-нчи жолу өткөрдү. Кыргызстандын аймагында Акчалыш оюндарынын өткөрүшүнө зор салымды кошулган Асанбек ата чарбашкан жамаатта жетекчиси Асанбек Өчкө каршылык билдирди. Айбе Жорголордун экинчи келгенине Бұяқ біресе. 4-чү келген Жорголо 25 000 сом, 5-чи келген Байгелүү орун 13 600 163 000 сом, 600 сом жана автомашина Байге болду. Азыр Жорголордун биринчи айлампаны жыйынтыктап Жорголор экинчи айлампаны көздөй жөнөйт. Экинчи айлампаны көздөй жөнөдү. Мына дәдиле келди. Kalpak tartıp keldi. Muna çurkap ketdi. Ha. Çurkap ketdi. Tart. 16 çurkap aratады, 16 çurkap aratады. Жорго деген экинчи айлампаны көздөй. Катакат сүйүүчүлөр, барыңыздар маалым билесиздер. Мына ушул Акбулат майданында көрүлгөн ар бир Акчалыш оюндарында дүрлүү менен катайын экрандан карап, Жорголор кандай баратканын көзөмөлдөгөн камыстар тобу иштейт. Мына ушул 2019 Акчалыш оюндарында Эме Жорго сабашта зычугап. Кайда Жорго, кайда ойнаса. 3 жолу чуркайбытса битти. Жорголор четтетип азырда экинчи айлампаны көздөй кетип бараткан Жорголор тууралуу маалымат берип коеюн. Алдыда кетип бараткан 7-чи номердеги Люкус Чип Тыныбеков таланттыкы Бишкек
chetletildi, çıkarıldı. Ошондой эле 5-ci номердеги Шакира, 15-ci номердеги Француз Юсупов Чыңгыздыкы bir qatar жаңылып жаскандыгына байланыштуу чыгарылды. Ошондой эле 16-cı номердеги Күмөнов Бактыбектин Агахан аттуу жоргосу чоң кебек жаңылып жасып чуркап кеткендигине байланыштуу оюндан çıkarıldı, chetletildi. Ошондой эле 5-ci номердеги Магнум Лок Мамадалиев Самат Жайлыбек Чуак саяпкери Аксы району бул дагы неправильный ход жаңылып жасып чуркап 5-тен ашык жолу жаңылгандыгына байланыштуу чыгарылды. Буларга байге берилди. Калыстардын чечими менен 5-ci номердеги Магнум Лок, 7-ci номердеги Люкус Чип, 15-ci номердеги Француз, 16-cı номердеги Агахан 4 жолу chetletildi. Keyin artaylarni bayqadingizmi? Сабаттуулар сүйүүчүлөр, саяпкерлер, мына ушул улуттук оюнубузду колдоп келгенде, Оорус байрамында жакшы маанай менен колдоп отуралы. Мунун баарын карап отурган бир эмес биздин досунда 6 жорго боюнча Азиз, Алыс, Арма федерациясынын өкүлдөрү бүт баарын мына ушу баштагандан баштап аягына чейин карап отурат. Анан жорголордун байгеси дагы аныкталып, чечилип, такталгандан кийин тапшырып өтүлөт. Аны баарыңыздар билесиздер. Kurup kaldı. Hazır mına aldığımızlarda Jordan'da 20. nomerdeki Hanzay Anvayev bu sürede birinci geçmede Mahmulolay 5. Mahmulolay Aldan keyin 3. nomerdeki Muharif Allah Moğa torta. Keminden жаңы жолдун жоргосу кетип баратат. Kalpaktan ne oldu değil mi? Kalpakın ne oldu kalpakın? Al tartıp geldi hatta. 3. aylanmаны gösteriyor. 3. aylanmаны gösteriyor. Жалпы 4 aylanma. Бул 8. Moyla davay! 3. aylanmаны gösteriyor. 3. aylanmаны gösteriyor. Жоқ, бұл баяғы қарағысын қоймай қалды, аңсы қоймай қалды. 14. номердегі Выходи, ты слышь! 14. nomerdeki Alex Şeneraliyev kanatlıkı bir qatar 5'ten aşık жолу çurkap ketkendigine байланыштуу неправильный ход Kalıslardın çeçimlerin çıkarıldı. 20 jolу Hayırlarla çöp taş atkan жерде алып келген bu. Al bilet de qanday жабык. Жүчүсүнө полный кой берет ал. Ардактуулар, мына ошо жалпы жорголорго бериле турган майга фонду тууралуу айтып берди. Uzap ket atпайбы. Ичигерге жорголоо автомашина. Булар азыр токтойбу. Байгелерди. Бирөөсүнө атаандашып кетип атат да, мен өтөм. Депутаты, фракция лидери. Мына 2 жыл бою Арыгмак федерациясын жетектеп, ийгиликтүү иш-чараларды өткөрүп, ошо атчабыс оюндардын өнүгүшүнө зор салым кошкон Иса Шейшенкулович Өмүркуловду жана Кыргыз Республикасы Бюджет палатасынын жетекчиси Улукбек Мариповду байге тапшырууга даярданышты. Kalpak kettir 3-cüge çıkıp alıp durur. Arkada çıkalım. Ana kalpak. Aa, tuşla biz tuşla. Şurada koyup geleydi. Ha, onda gitti. Koy verdi okşa eteyim mi? Jatkan turbo. Kalpaktı ya. Jetedi abi.
aylanmanın jiyintiqda 8.800 Oşoğun dönüşü anıqtağıp, naqıqtağıp, çeçilip, ayıgesin berdi. Ayıgesin deputatı, fraksiya lideri Kulov, jana Qırgız Respublikasının Esep Palatasının jetekçisi Ulukbek tapşırmakçı. Qancha kun 4 ekan? Söz var. Jorgo mingenge javashma deb qo'y. Jorgo mingenge javashma. Hazırlık modelde aldığımızdan ödü 5. modeldeki Mazlumlu 4. modeldeki Şif Alik sonucu 5 iskelet var. 16 kan alıngan 5. modeldeki Mazlumlu Çuvak Buga çeyin жаңыл жасқанға байланышты чекетінде ақырғы жеті спортшы 4-ші айлампаны көстай жөнедіңір 3-ші модельдегі Лорец Лок Қасымов Айбектікі Емін жаңы жол айылы бір қатар жаңылып жасып турамес қадам шілтеп жорғының жас кеткеніне байланышты шеттетілді Лорец Лок 3-ші номерді Тоқтасыров, Айтұлы, Волканы менен Қырғызстанның намысын алып жүрген саяткеріміз жиынтық қош айлампаны көстай жүреді. 10-ші номердегі Зарияна Қолдың оттығының жарғысы кеп тұрады. Жиынтық қош айлампаны жүреді. Ayda son. Qaysi qalpoq mı? Qo'paq churqa boshladi. Talas bilan do'stlar. Qanchasidan Amun janag'i attaga. Ach janag'iningchi. O'tkunda 30 da kelgan, 20 da kelgan nom qarasi qayda? Bilan. Qarasi yo'q. 3-3 ket qarasan, javuşda. O'chdi. Ekone javuş oldu. Burada. O'tdi. Ak burada. O'tdi. Spartga vurdu. Yo'qda o'tadi asani o'zini chiqarib. Anani to'qab ketdi. Balki qalqoldu. Vurdu ona. Oğuz 100 bin so'mga atchavuş o'yinlarına Ayda fondun bölüm o'tiradi. Hasanbek ata jilti chorvasi Jorg'oni boshlaygesda Bunun özü Aqto'l qizi bu o'yinlarda ularni qo'shgan zo'r. Qalpoq qana? Ha, bu qalpoq olib keldi. Artık yet odadına. Üçtü bastı. Gördün mü? Sara. Basatan. Berkinde basatan. Bastı diye. Oşa yok hakanda. 7-chi o'yindagi Lukas Chip 14-chi o'yindagi Öttü. Ha ötüleydi. Öttü. Bak. Ya çaypal geldi. Öttü. Dağı gazdan ver. Ver. Ver gazdan. Altı. Biri. Ko'p o'tadi dedim bu. Yok. Altı. Bundan eşitlik mümkün olmuşlar. 20-chi o'yindagi Dört. 5-chi mul chekletilgan жаңылып жасқандығы үшін 18 3 tane chiqargan. 12 Bak eng oxirgi kelib qo'ydi. Hazır çağ ötkönde özgür gördümür, çağ ötkönde halkların keçilmeden atayın jiyinip söz aytılат. Hazır 5
жолгого байге бар. Birinci kelgen Adamaliyev Tursunbek'ten aslı var. Bostöre, İstikbal rayonu. Özümüzler bilsеңіздер мына өткен 2012 жылы Жаңылбай Жасбай Кыргызстан аймағында өткөрүлгөн бир катар ак чабыш оюндарында майга алып жүргөн. Таза. Жаңылышы жок. Тапчакка топ! Калган аттуу жорбасы Саякбек